Thomka prahinyang ding Karbi lamedamay tirika mame kisengpong. MP Horin Singh BPN Poiseng ki arong pentara pung towar kasalang ponja panlong kisoma sai ke joy cimande. Karbi Prime Pralong pen kado kabe phanta me kardum nampa jriklo. Tangke pini Karbi Prime ta birta arjuitha. Borzan constituency ke parlo rong thelu pathwa klamalong ke wangji ingdeng thomke prahini Karbi lamet amai ningkana sek amai pi suri hini ra inkora plia ningkana pharman trika mame ke sengpo. Sonsi mei charipon barimingti mei phu tiripi Karbi lamet amai lapan alhi kapachini pon Joy Singh Tokbi chunbang tiripi Karbi lamet amai pensi aporen po. Adun thu alhi sarpaman pen Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture EM Surjo Rongphar chetong. Nobin terang Professor Thomson Rongpi mei phu tiripi KSA anparata man pen kedo ke theke atum chetong dunsi mei RDP du. Lapen bang so mea long ningkan isek amipi aliralon pen pachun pon thekji aphan tirika mame keseng ponalong Surjo Rongphar EM Art and Culture tirika mame phu lapen on teron tirikam chun bang atuma phansi kadu kawe chedon sarpen ingmai po anparata akinang sotnai kapre asan choma phan seng pon thusi mesen meet pen pachun pon thekji aphan ardi do klong pen chingwai chingsai ponsi mesen pen pachun Hanjang nang sopen Bisnu Lecture Report Card News. Lakhain kora pho Nilip MAC constituency ke parlo angkang kedam tang surihini ra ingkora isianikan arkoya chiklo nipain kora ke thomarani MP Horin Singh Beredeng pen inglong ahawara phanak kenang sotnai towar kasalang ponja phanpura panjan poisa inti arong along long e sompon Sita piningan ikan anta kui banta kavya joine inglong ahawara phan kachong thui chimande. Tarapung mate taraji inglong ahawar ke dwara ratuma phan panong pisi isirra ratuma kinang sotnai lapen kang itnai lake thoi pen inglong ka chelenga toar ke mesen ke doji phan pusi MP Horin Singh Beredeng pen ke damtang surihini ra inkora isianinkan arkoya chikloni phain kora ke thomarni Nilip MAC constituency ke parlo panjan ahawar poisa hengti arong along rat amei paduponsi rat athengno lamchak pi derapi long ekisom ing pupon me long lapen pherang kiatum karjua huta ciklojon thomang bong mate arwe nang hir hiako keklem kapatang ponja phan lamchak pipon hala swarani mayalong kachetong dun Nilip Development Block BLCC Chairman Winson Ronghang Nilip MAC Pobito Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council PWD Road Board Chairman Chris Rongphar lapen rong asar pen chenglok ong dungara tatum chetongdu bonta isirra tatum ning ki dokalam theke lapuhenlo MP Horin Singh be hala soarni long e nang sompi det pen bining surihini ra inkora ke thomaninkan nangle ro kaphi amta thangnat asai ke klempon ang the kavedat ajoini MP Horin Singh biaphan ningkang samsialam cipak langpo. Klempon thek the pulote la pusto niletuma phan nang chong thui thedet nang jia potlo. Non ke atowar kasalang ponji ku takwak weke afia lamlo. Long eke soma dimta ba prikangsi jirhu prerim anpin. La pusto nang lihin pen chethera krima. La pen jongsi nang ni ahok ahak klem vek jibinong pulote nang li non ama ciklo jon yang bong sai pangcheng non anlote niletum nang li phang choro par pik jipusi poisang ti arong arratum lapen bikha tok bia tuma hin pen MP Horin Singh bia phan pachini po afini ligni ji alam la sana jatho lahelo MP Horin Singh be panjan tu tarapung ali na bonai po alang li nong iki nong ilo lang ingot rada Lasi MP Horin Singh be kache chak apeng pen ba pleng thek theluma la so lam bang sinili nang li to media akote kam long karju alam the
MP Horen Singh B aja kong awedat loma panjam tu tarapung la soali ke papleng det dia phan alang li nong AAS lo pen kene che kloyon thom ang bong patang ji pu se alang li ning ye reka theng no dak hello reka theng no se alang li ni te kang la si MP Horen Singh B la na ja kong ka MP loma la sin li pudam ji la si alang li yong si ya kong do alang li yong ya kong che pherang ilang prote apol do lang non che kloyon joni ang bong nang klem ji le ponte nang klem pe prap noi la sin li ke kachuning ridun nang li tum pini amidia kote te malong la pen ke nili tum akisung do nili tum okol panjan poisa inti asoldat kali tarapung asol sung thulang nili tum aparte nili tum ta sung lo nili tum ali ke ingosi pini ta ali ke bonai lo nili tum la dak pen 15 kilometer do keso gun e bolte ka che ponangi hi che ponangi chuki hola block hi che ponangi romong khat model hospital nili tum ta keso ki un e mane so alo tum akiso do delivery akiso do bolte ni tum kaita kating hor nang kaita lason kachar thang nang lason sing ni tum akisung pho lason thak si tara pung so jok si tame nang li tum media ko tum ta thailong ji la pen kar biang long rat tum ta thailong ji sini ji kaita lang tum ja e pen si kiso ki un e ka che pon ar somara kiso punon si tame alang li tum kachar chong lok si ke pon la si la so bang ke che therang nang ji desi council kachari CM EM MEC la pen ke MP alang li ki jak re ka bang se tame alang li chama thanang yi alang li ning chi binang yi alang li therang no yi apolo la pen ke nili chone gri lo non jo se tame ka sorsa alam kali ka che thana lam se nili ning ye chot la si nang li yong si ka chi chak teng pen ki ba pleng ji le pun te apol do lang nili tu malong election apol wang amat ason ason ka chi chak te kang pho bang ni tum dor lo ni tum chok lo lan tamelu la si nang li pe cha teng yong si chi ba pleng ji pun te apol do lang non che klojon niang bong la so akam panjang tu tarapung ali bang nang chi odia phan sin ni hin pen chuni ri lo ni lam sita an si non hedzong ZKYF mate junior Karbi festival along KSA tumpen sai chirap chitu dun pen mesen me et ke chun pen KSA klembang phubang phia tumpen anisan chora mate get together pedopo Lason si pini phai kuni ni phai pliar ni anaralo por lakhain korapli Deopani ABC constituency ke parlo Silunizan mate Vomulangso number picnic spot along Karbi Students Association mate KSA Bukazan District Committee atumpen chipater piponsi get together mate Anisa Chorapet amay ke pamanpo Lason si non hedzong ke pamanpon hawar Karbi Rislim so rongaje Aliralon pen ketalon ponalong KSA atumpen chirap chitudun mate Sengmera bangasai ke klem ke dam cepe duk det pen pinyarni apor ke me chelongsi KSA Bukazan District Committee KSA Arnamlang P branch KSA number unit along klem bang phubang phia tum pen kachetong ame lapen anisan ke cho padopon Bangswa long KSA BDC ame phu Raju Ingleng BDC chunbang desoi teron runme timongpi Sintu ingtipi Elizabeth ingtipi Arnamlang P branch amepu Anil Sonteron Chunbang Soron Singh Teron Boson Inti Sermahin Terangpi Lapen KSA long klembang phubang phia tum chetong tunsi mesen pen pachumpu Anparata non angkeleji ingdeng phokep Karbi festival along sitami Sengmera bangasai heihui jirap chitu dun pen Aliralon pen kapachun jia phan apor chipi dun lonang potang jingwai jingsai ponthu Laki Karbi lo cari song mensi anengkan bang same sengmeram bang labang suang dengan bangke ilutum Karbi lo cari song mensi senoi pun marang te hodai pun lasi ilutum ada Bukojan District Committee tim mensami ilutum bang Faruisi ma aki ko bang phokep ilutum dunbek nangji lasi ilutum nol pini lapen pinabang bong ilutum labang tu member list Nalutum group along tame mada de la personal bata along tame nalutum nanglo pen ilutum haladak central committee along alis ki pale dunji pansi nalutum ban tini labang so jurapet amai long tame nalupan kachini long asang deng long ilutum Karbi local asang pasatame jai meke deng dundu lapen jatong horang ilutum kachira kachito dundu lasi laso putha ilutum
masap sewe setame pinili tong anisan cora punang pesinili tong phabon lo nang tong phang kasi pinili dak kucu kujun long asana mangdo data hai tame masap so ilitum isining ceparong lo yalo pesinili tong bon phabon lo kasi ilitum tame pinangan ilitum acara pecitu dundu festival lo long de Borjan KCS juna lo kami ilitum ingdeng po Miss Borjan labang so ilitum pensi organize dulu lasan ada sedang anam lang pilong setame thong nang beki kapten solo so latame litum jamek deng dulu lapen ladak isi theten ka cerap don anam lang PKSS jona lo lake sengmi radang mate volunteer Ahoy tirai ko mamaya hin pen West Karbi Anglong Ahoy Block 1 and Block 2 Putha Council say suna long kachingwai pon Japan pai kuni ni pai pli arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Nohanga Phan Pin Puralo Bazurda Assam government pen Meghalaya government atumang bong give and take policia long ahoy tirai ko mamaya hin pen ke chekroi dun thek thepu chepaklang posi phai kuni ni phai pliar ni Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan Block 1 and Block 2 pothak so dak pen non kiwang ji council session along give and take policia long ke chekroi dun thek thepu alam session along deng ponang chipusi ahoy tirai ko mamay convener long sing bia hin pen kachuning ripong bang bangke nilitum chini lo je ahoy alam bang bang Meghalaya Autonomous District Council pen bang Meghalaya government atum yongsi session do special session pha pen bang ahoy ke ichetan tum pek pe pude tek bulutang te pe pot lo Karbi Anglong pen ta du clip ko bang apa bang so pen tas ne tum bang lo as memorandum pen tum submit et lo lasi nilitum ke non ke bang ke ahoy cherai ko mamei pu nilitum la long ripi chin thong amri so cheng amreng Nani tum long ripi hello Meghalaya ke chedai ke la pen hala pu atomi history ke nil tum chini pami la si chini pami posi pin nil tum memorandum ka submit lam the ke la hello je Karbi Anglong Autonomous Council a CEM tuliram rong hang puar phul ke do hut jongsi special session hang pen ne tum tala Survey of India 1951 pen nange plak ateng government notification nange pitang ateng pen NC sita ne tum ta pek pelo la pen ne tum NC sita NC sita ne tum ta Meghalaya long le nang ne la pen NC sita ne tum dak panta nang pipe pulang lini yedet ek pulotang te alang li phanta ka churu lo la su paning yedet ya phansi pin nili tum memorandum ka samit lo la pen halapu ahoy alama bangke nili tum kachicini ateng pulotang te nona mata teng pulotang te Meghalaya sorta arni si labang so alu kadu we piklang dak pen kalang tum ta lake tum kilong ya we pulang tum ta chipu et lo la pen alang tum phan nili tum kachinia bang kalang tum bang ke dak pen le Assam government tum le chortok nam lot le pute Meghalaya pen pupe kuchinia bang ke 1969 Meghalaya reorganization dulo halas huta more than over lage long lelu itum pitang lo pola huta chikroyat lo pen 1972 full plate kilong ya franc 70 pen cheng thulelo halas huta lang itum ki pupu helo la bangke itum Survey of India notification eng tangrak la pen ke franc India kene pulote India president Dr. Hendro Prasad atum Assam government la mene governor atum anta sohi et mena kapot la bangke tum unelo aru la ke free tukel ke la dak une la ke has central si free central sor bangke India government atum bangke la ke ahoy ka pekeng tang ahoy si batai thompli ka pekeng ilang ka ning hanghe athela pupulo tang te war ul India se uri po bose hala tum bangke pudak lo la hala sugi pudak ateng pen Dr. Tuliram Ronghanga ke haita la bang solam ma thapen dak Karbi Anglong arat apana lang li ching hon duk pulotang te special session hang pen ahoy cheta ne ta pipe aprang ateng ahoy konat man ne ke long le ka chini ne anta rata tum ka chini ne phandang ja ponon ahoy papithir lonang hadak fencing kanang istabilo nang kalite ko pinde ke kim lam is kim dam lo nang po bang sena pring khat rong nang po la pen alang li la bang so non yitu ke bang ji alang li MP election seta alang li phan sin eli tum ge ta claim pilo image ki meja phan don yok se ahoy alam yok se la bang sa session pen declare dak hai pulutang te anso se alang li phanta akime to war se wang fokusin el tum mathal and with the announcement of give and take policy people of border area both Pinars and Karbis are living in constant fear because there are frequent clashes between these two communities resulting into the loss of life and properties and injuring many and affecting the local economy very badly. Today we have submitted a memorandum to the Honorable CEM of Karbi Anglong Autonomous Council because of one thing. Because we feel, Karbi Anglong Autonomous Council have not
responded proportionally to the stance taken by Meghalaya counterpart. Isia rong pu sarkar pen hok det api la pen munit atum ki dua rong pulote towar me la pen lang do vek nang ji akinang so. Bangsua longri lake lakhain kora trok Duarbaguri MAC constituency ke parlo Dolamara angkang Dadhora PS ke parlo Diplu so langmang ronghang arong asang chom anat hen. Lapen Dolamara longri pen ke kaching thura tumon ke jab jepin alongri ke ladak ta isila. Lasiha ladak ata tumpen amina kecho evek kowe bikron cek enghin pen cenglok ason kecuar je ahormu chojor pensi towar selambom. Towar selambom no pulo kelamisi mate Karbi Autonomous Council Education EM Richard Top visita me arjulong si masap sovet sita me kera pajeldu. Bonta tangka ke dor thuthe de jok lapen ke chojor me aston anta chojor de rapita ke dor de jok Karbi Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang local MLA mate Deputy Speaker Dr. Numal Momin Lapen local MAC mate Karbi Autonomous Council Education EM Richard Tobiat Tumalong Jasamet Langmang Ronghang arong asang chomara pen kirap kachuhang. Si kaching hon kanius channel kilangwer arado an panstami nili Duarbaguri kolasuk pendang rang sina behin penang to pan kadogoi panstami ninga klong pen kardom nang pajir tholo nesinon nili pini nangka humri la bangke dak lakhain ko atrok Duarbaguri constituency ke parlo ladak Dalamara Dipluso langmang ronghang pkadi langmang ronghang arong long sinon nili nangka humri lo dak pini nili nangka humri nang kok alam thebang la pulo dak tibok terai rong ara tum penstami nili tum han pherang ke tum phanang chophalo nang chophating pen nili tum sami dak nang pali lo dak nang pali pen ba nili tum nangka thek long bang ke la son lo la dak nona mat ke dak langmang ronghang arong asan chom na kidam towar bandon ma ke la tum towar chumna ik bomlol bangso towar ka chumna lang dami ilit tum chini dam senang la bangso towar long bangke nili tum hanang e thandu na teng ba nili tum ka chini du na teng potang te la bangso towar bangke alang tum methang la dak don crazy don cray hini la sonarat atum amithang kachu evek kachu somvek kowe abari lahai dak la kowe ke nam dak bo khason amalik phanalang tum chupi pensi la bangso towar phanke alang tum hin pensi kachirung mensi towar chubunai benglong autonomous council long kachari tum phan CEM pendang lok la dak loker MSc sir Richard Stockby lapen dang lok lapen adak council long CM Dr. Tuliram Ronghang lapen dak loker MLA mate non mange deputy speaker lo sir Dr. Numar Momin alang itum hastami ladak arong arat pen alang itum phanstami non manla towar kachumai bom ona porhut mane nanga chirabdun je phanalang tum hin pentami kachining ripondo lapin ladak nilidong ladak hapu anstami dak nilidung ladak arong asar pendang lok ladak saru sarhang muni tumdo alang tum pensami ni non ethethini karju poni phanon ni le pong mang la pu mo pen la pui phu sami thanlo la sila bangso lam pot mang ke nang le tum la nang thang churung cherek pen sila bangso non atowar ma ke non ma ke chumnai pon bom lo dang de la bangso towar chubunai pon bom hu nale tum haladak loker le dardo lapen non ma itum loker MEC do hala tum pen tum han haya towar long kirap nang towar ka benai long kirap ka chuhang phan asopot nang tu kachuning ri pondolo ma kedam tangan ingkan da bierta pilo setalang nutum pen kirap theklong nelang seta labang soning kan seta nilitum methanga kheda pen kam claim si chirung cherek si kam claim bomlo seta sabse ba kirap emis local emisi pen jenglo kapre ke thegiding ni banda chuniri lo seta latum apor ke tontelang tai mini seta nilitum ke sorsa poning tumte athe kalang tum de keron ke bak athai du pik pasi jong se ningkang sampen kang hon pendu pulotini tuma bierta lesi nang cherabun tahai seta ni tum maning ke theke do nang to aning theke do lasila lalang tunom nang tum ke kisung nai ke gopilo non nang tum nang tumarong ke dam nai kisung bangke gopilo nitum ngarong ke dam atwar kisung ke aja kiding kilometer hinian bagdo la sodak bangke motor gari ke dam ke bang awar sayabe atheke sodat hot hospital se ke chalai phanta ke char chong nangji kibu nangji lapan pada me hithi borwa ki jor ke nang kidap ke pon ke banta siksak pe bangke to nili tum dak langmang ronghang asan chom nili tum na dak na dor prong tu nili tum ke asjar son ta me ke dure sa delang nona mat ke to war pen cheng lok me lang gutte khini ta ke dure kang sa delang aposi nili tum aphanjong se pede sarkar pen da me asap bak nanggalang poji do pute me ke la ke non ma ke dak nili tum ke san chom pulu bonta rong supian nang le lang pohla bang ke non manang pi nang ji puta nili tum pudam undi munta to war la pen la
lang apana bangke nang pisonte nilitum ningarong je dak tuar pada thek ponong lelang mi ari hing pada thek ponong lelang lapen kijun alang bangke nang letum lason longchor alang hai huis lasi jun ponbom posini tum arjulong lasi lasolang ponong nang letum a hin pen nang letum dak kadok ka be dak langmang rong hang arong asor pen nang letum la karbing long tunumas council kachari tum hanang hin pen kopilo chuning ridum kang tung bangke to nilitum dak langmang rong hang asam chom nilitum la dak nai dor prong tu nilitum ke asjar son ta me ke dure sa de lang nona mat ke to war pen cheng lok mi lang gutte khini ta ke dure kang sa de lang aposin nilitum apanjong se pede sorkar pen da me asap bak nanggalang poji do pute mi ke la ke non ma ke dak nilitum ke san chom pulu bonta rong supian na nang le lang pohla bang ke non manang pi dang ji puta nilitum pudam undi munta to war la pen la lang apana bang ke nang pi sonte nilitum ningarong je Tang tenan malam so pora phan dihena mo farman birta mo ingtonixna. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo pit puthot birta long wang thuik long. Usuka song aruarim anso se kapang tang pon pen longri long para farman arjab thi pen kache song pon thek jia phan pura prek jamadima long regional committee branch committee college unit lapen school unit ke seng parpo. Son si pinile thota bokolia rong supia long kedo ardi ke donai toklang kachali ahem tun bahani adarso higher secondary school alongta school unit ke seng parpo. Usuka Bokolia Regional Committee Ameipu Subhas Keling Kachari Pon Ameya Long Usuka Tiripia Mei Ameipu Bibi Sonterong Kong Chunbang Jintu Hazurika Tum Chetong Tu Penang Ang Jingwai Jingsai Deta Pi Harlong Bitimung Apan Meipu Lapen Zirlong Gro Apan Chunbang Arpu Pek Ponsi Ing Tangkring Pen Usuka Bahani Adarso Higher Secondary School Unit Sengpon Laso amaya long kaching mai pon kiwang jilang arni karbiang long arlo sonsuri kisung ki boy lapen jasemet toklang choki chokam lapen adu ya hoya pothak arjap thi pen kache song pon chia phan che parai pon সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা সংগঠনৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে আমি আঞ্চলিক সমিতি শাখা সমিতি মহাবিদ্যালয় গোট আৰু বিদ্যালয় গোট গঠন কৰা হৈছে আজিও আমি বকুলীয়া চহৰৰ আগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান বাহনী আদৰ্শ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আমি স্কুল ইউনিট গঠন কৰা হৈছে ইয়াত হাৰলংবি তিমুঙ সভাপতি আৰু জিৰলং ক্ৰ সম্পাদক হিচাপে লৈ আমি শক্তিশালী স্কুল ইউনিট গঠন কৰা হৈছে আৰু সভাত আগন্তুক দিনবোৰৰ কাৰ্বি আংলং জিলা বিভিন্ন সমস্যা জড়িত সমস্যা আমি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে বা আপোচবিহীন সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে আজি এই সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে News Desk Report Cut News Tang te pini Karbi Prime da birta bangke kang tonik long kado kaveta me domethak me kurwang thu